live kan tran anga kan live zanina hianin topic thade oma tunlai hot topic Mizorama ring to Christian zongzong rilru zongzong ani lo pon 80% tal chuanin ngai danan neya chumi chungchanga chuanin vote count pathian nia vote count a Christian em ti ania I chuanin ma saberin kan tran main subscribers le viewers te ka channel a inon thira kalom ani chuan boina ka kom tur po ani lo ka in kom tur hi ka thian te pani ania pakhat hi chodia ama hianin Bible angzonga perspective clear na kha aron pedona thianpa ruata hianin Christian ethics perspective in aron pedon pokani chu introduction self introduction brief deo ka soi chu ka so kan tarlan the chu ni se le soi thui lovin I chodi zona in lut nga lela rei lo tura ngaila sabat le Sunday in an na le in an lo na hi enge soi the Bible atangte clear na ang zong in meron fit theng em ale lom le mai ni mizote nuna hian in thilpoi mo tak mai pakhat oma chu pathian ni ser chungchang hi ni a chu pathian ni kan ser chungchang a chuanin thuthlung hlui huna sabat kan ser chungchang te kan soilang thin ani chu mi sabat kan ser chungchang a chuan thil tam taka oma pathian ni kan ser chungchang te nen po soi ran le soi fin te om thina ko ran rin dan le ko ran pom dan te po hun tam taka thilin ang lo te po nual ani amar tu sabat thi engwanga tu thlung lui huna hian mutam nge kan ni ti chuan thu som pek kha kan mu a chuta chuan in Genesis bung ni chang ni tang chang thuma khanin sabat iser turani ti thu kan mu ni chu sabat iser turani kan ti a chuanin he sabat hi zudate na an man na hianin thu som pek za na lan tir na ani na mai pialama suni pathiani na niruk chungin na thoka ni sari na chu achol santa a ha dama khami achol na laya arrest na laya kha zudate chuanin ni thiang hlim ni seratan pathian fakle choi moina tanan mangthina ni inrin ni alo thlen mani zirtop ni tlai tangin zuda ho hianin an mangthina chuta chuanin zuda zirtop ni tlaya ni an lo tlak chuanin bati khonwar halin bulan thana chuta chuanin an mani ti boy theitu thil chi sang an na tho na thil te an le khazir na thil te an sum don na thil zong kha an da ta thina ni chuti chun in rin ni le ngin tong trai na le pathian fak na in chung kwa pathian fakin a then chu synagogue ten vocal thina ni chu teng ang chuan in hun an mang thina in rin ni tlai lam alo ni chuan ni tlak nuwa hadala ceremony antia chu ceremony chu pathianina ati ranna pathian ta na anin ti ranna pathian ne na lom thu soina te pathian faka choi moi na thilpoi mo maya kha zuda ho hian mang thena ni chu hadala ceremony hi anni tan hin apoi mo maya chu sabat ni kharna ceremony tan an mang thin bok ani chu sabat an man dan le alo chua dan tlang puya chu ani ta a chu ta chuanin pathian ni Sunday the day of the Lord kan hanti le the Lord's day kan ti khalo kal le tani chu Sunday kan hanti hi ni tani hi enge chan kan hanti chuanin lali chu Krista thi a athole na ni akha the day of the Lord kan ti hi lo ni tani chu chanchin tha markaziak bung som paruk chang khat le chang ni khan kan mu ni he pathian ni lo thlen chung chang a hi chu sabat man ani atanga sabat ni man ani atanga pathian ni man alo ni tak na chane hi tir ko te thil ti bung som ni chang saria te korin mi te na tir ko polan lekha athon bung a pakhat na bung som paruk chang ni ate khan kan bu ni kha nga khanin apoi mo
em pathian ni serna chungchang Sunday serna chungchang chu lali so Krista thi na ne a tho le na ni khami riat reng na champha tan khanin he ni hi man alo ni ta ni chu ta chuanin he lali so Krista thi a tho le na ni hemi kan man hi the day of the Lord kan ti pathian ni kan ti khalo ni ta a chu ni a chu man le ti ani na hi chanchin thrabuwa ziak le mu ama chu chu chanchin thra ma tha ye ziak bung som ni pariat chang khata tanga chang so ma te kan mu a chanchin thra mar ka ziak bung som paruk chang khata tanga chang re ta te tin chanchin thra lu ka ziak bung som ni pali chang khata tanga chang som ni ate kan mu ni tin zohana chanchin thra zohana ziak bung som ni chang khata tanga chang som pariat ate po kan mu ni chu chu pathian ni ser chung chang hi chu chu adang lam na chu alo ni ta ani pat sapat ser na chuan thu som pek za na le pathian ni na ni sari nia thil siam achol san chu mi riat reng na atana an ma ni ina pathian an fakle choi moina atana ni a Sunday ero chu Krista thia athole na ni riat reng na chumi ina nun thar aron din na chu ani a Sunday ya hi thil siam thar new creation lo om na ni ani ti riat reng na tan Sunday hi man thin alo ni bokani chu chu adang lam na alo ni ta a ain an na chun ti zong in toy te nan soila pathian faka choi moina Krista faka choi moina pathian ro puina lantir na chumi lantir na tan chuna ni ve ve mai ni ain an na chu chumi a chu ain an na lai ni a adang lam na ka chu tradition na ain ang lova ain an na chu a purpose a khan in angani ti lai kha toy te in sabat le Sunday in an na le an lo na chu ka ti zong khan soila thaw me ava lom ve ti khanin thutlung lui hun lai atangin an man chhodan kan han muwa chuanin thutlung thara an man chhodan kan mu le a lomam khopa tin tuna hianin soi thui vak loin ruata zona kan zot le mayanga I Christian ethics biga hianin approach tam takhi aoma abi kin zanin a hian soi sen ani don lawa chu chu ma se deontology biga law mo Sabbath as a rule or Sunday as a rule dan anga man kha engtin nge tu na chodi a ron soina tangkhan I mu chhuwa thei ani lo chon ke inin kan response ve ang ti khangai dan toy tin iron soyanga chuanin chu min hnuwa chuanin zona I chun zom ngal tura ka du chu mundanga engni nge anti thin hemi vote count bi ka hi chuan tu ten nge vote sai yeah deontological viewing ka rule based hemi system rim kan sa khona te po hi structure pakata longai te la Christianity ni mo Judaism ni mo khan a structure siam omreng theina hi chon rules hi chu aloma mo thina chu sabata te po ina ron lang ching ka ria I rule based le tukta chu ti turani chu danangin aron kal to thin ta ne chu a thange thalawang ti kha chu boitha chin te po manga achan chu dan te hi chu thil lo thleng to tanga kan inzirna ta kan siam thil lo thleng tur kan kan rin lok ang deuh a hei lo thleng palta setia kan siam an ta pass atangin a rilai tukta chuwa chuan thil thara ron thlen hian atok lo na chin te po hi alo vele thina bible te po kan hmuana kila chodian aron soi zau tur angai la I soin sabat chungchang soi a te po kha missing tan hian dan hi missing tan ani nge missing tan dan tan hian missing kan nung ti te po kha mani te lo in zo theila chuwa chuan a rule base hi chu nia a problem ethilen ki mai chuan a boina chu om thina ma se boina lang sar deuh pakhat karon soi sok ania azona pathina hangkal tanghal mela election commission of India in tuna kan in than dan turte kan in than ni turte kan in than vote kan chiar vote la chiar ni turte aron tita hei hi thil thabera ni ngem le o ti te pongai da no ma chan chu kan ko than soi tu te all NGO committee ti te an mukhoma an ni pon ECI ne na an vui vai na te Mizoram Christian tamzok omna state da ngatinge Sunday ya kher kan ni ser bi ka kher ngatinge min chiar lui tir ti kha zona omna se matin Congress party khan I press release an chua award an man tak pe ka chu injustice ani tiang zong te khan an ron chua
chu chuan thil tam taka soin ka ria central lampang hian min ngai sak lu tuk lo mo mizo te hi enga tan vak ma min ngai lo ani anga ti te poril ru chuan alo lo thelo a chan chu tun election bi ka hian panga mi panga state panga kanin thanga India ram chunga Rajasthan bi ka khan an vote thak ni kha ECI khana thak sakani a chan chu a chuan lama a man ber kha chu khamin ni a han in nei an tam lu tu ka ti kha anita chu tiang wanga an thak sak mai chu ka ti phal lo nga a hul tu nga ani tan po chu tiang nga an thak sak thei ruala ke ni kan ni ser ni khera an thak kha a boi min enga tan vak ma min ngai lo an yang ti ril ru chu puta oldu khopin ka ria ni wasela ECI po khan tan pon a boi thak ve arinoma chan chu arwala chia te kha angai mela chuan Mizoram Kauran Roi tu committee khan ale kha zu thona khan Sunday Sabat Sunday guna telan man le Sunday tuna pathian ni kan ti bi ka hian ni ti lo ni se ti kha an zu thleng ta khatiang te ani awang khan ya ahar sanga ma se la ti fanang Mizoram bi Mizoram tan Mizo mipui tamzo Christian kan nina kan ni sera anonda khati kopa Mizoram impui kan lungoi lo ti an hriat nu po in soifia tu thuran ani thak tu thuran ni se engma in soifia na omlowa hetia min ngoi san top hi chu min engatan vak ma min ngai lo amon le oti riru chu puta all viewing ka sia nia tuna arwata ron soi Sunday Sabat kha ani zok lawang tiro Saturday zok kha Sabat Sunday ni chun Sabat nen han Saturday Sunday ni chu okay nia India mi pui India government ro rel na hi kan tur vek angani tuna chuanin Kaushan shoi tu te pon thei patop chua in chuanin kan YMA te po thei topa chua in hetiang hianin tranan la chu I chan na engma kan hulo kan politicians le kan political party bi ka tu na ruling party hian engtin nge an tiang chu keima bi ka chu information chu kan nei lawa nei ni chuan thrian ten an ron soi zelanga soi thui lovin chodia zot le mayanga Sunday hi Sabat anga kan man tur ani em ti hi zona relevant le mai Sunday hi Sabat angin kan man tur ani em ti la ya kha khamilai tak zona kan chan ma khan enga mo a background thil dang Sunday kan man chouzel na Christian tradition na Sunday kan man chouzel na chan tle man soi ka duwa chu Council of Naisia kan ti Naisia khom pui kum zabis kum zathum som ni le pangana khom pui khan Sunday le Sabat chungchang kha na satakina khela chumi Council of Naisia chuanin lali chu Krista thia athole na chungchang kha aron tran chanani chu da chon thuthlung lui huna pathianina dan so man pek te kailon so man pek te mosia dan zong mai kha lali chu Krista a ron ti fam ki ma tlan na fam ki ma khala li chu Krista ron to zo ka wangin kha athia phuma ma ni thum ni athole na ni tak kha Council of Naisia khom pui chuanin kum zathum som hi le pangana CEA Naisia khom pui kha chuanin ser tur man tur Christian ta tan chuan hei hi ni poimo ani ser tur ani te in Naisia khom pui kha ron pom le ta ni chu khochak lampang ko thrana chon ti tiang Council of Laodicea kan hantia Laodicea khom pui a chon tien an ron rel vele ta hei hi kum zathum somruk pathum le zathum somruk pali an khom puya khan ani hemin khom puya po hian ani thomaya chu zuda nam kalphung le zuda nam ti dana keni Christianity na kan lo ti akha thil in mu fu lo le thil kal kop theilo tam takhalo tlat mai ni chu da chuanin Laodicea khom pui po khan uluk takin hanan ngai to lali so Krista thia a thole na chungchanga a chandam na tho ron thlenga uluk takhan en khanin Sabat lo va serve zel te akha trul lem lovina hriani Laodicea khompui khan chuwang chuanin kum zathum somruk pathum le zathum somruk pali sia khompui khanin lali so Krista
thi na le tho le na atlan nan ha thoi kan ta na to ke ti in a tho le na ni kha hriat renga chu ni chu sera pathian fak le choi moi na nia tan an ron nem ngit vele ta bokani khania kha chu mi lo le a chuanin kum zabi pahni na a ko ran pa te ho kum zabi pakhan na to bela matang kum zabi pahni na tir lama ko ran pa te ho an ron lang tana chu mi ko ran pa te ron lang tan zinga chuanin ming lang sar tak tak mai Ignatius of Antioch kan ti te Justin Martyr kan han ti te khang ho khanin uluk takin Christian ni na an ron zira pathian ni na Genesis a thil asiam chanchin te an ron zir chawa mosia hne na pathian ni na mi hring te ta na kailon som an siam sakate kha an han zir chau ta zelani chuta chuanin lali so Krista athia atho le na chanchin te an han zir chian khan ko ran pa te ho Ignatius of Antioch te Justin Martyr te ho khanin sabat ni ser ai chuan lali so Krista thia atho le na hian thil ro pui tak athlen zo khani chandam na tluan tling aron thlen ani tia chu an conclusion ani le ta ni chu wang chon an ni ko ran pa te ho point sabat ni he tilai juda te na khir tak maya an lo kal pui thina khani to lovin lali so Krista thia thole na ni zo ka hi kan ser tur zo kani Christian te chon kan pum tur ani pathian kan fak le kan choi moi na ni ta na kan man tur zo ka chu ni ti in an ron soi ve le ta bokani tin he ni hi apostol te huna khan han let le lok toila apostol te po khan lali so Krista athia athole na ni zo ka kha an han man le changphel te anan hom khom na hun in chung nunga an han om na mun a po kha he ni lali so Krista thia athole na ni tho hi ni chu wang chuanin zirtir te hun lai atang to khanin khotlang ni phung thar lali suan aron hon atang khanin he thila hi aron in thla ka ni ti lai hi hriat thiam atra le in ka re a chu ta chuanin Sunday bi ka hi sapat ni ang hian kan ser tur ani em kan mang tur ani em ti lai a hianin ngai dan po ai nang lo mai the then kha chuan uluk takin kan manganga then kha chuan in bing takin sabat ni ang mai in kan sabat ni ang mai in kan mang tur ani ti te pon lo mai the amai ro chu thuthlung thar thlir na tang uluk takin han en ta ila chu da chuan in Galatia bunga chang khata chuan Krista awanga zalen kan ni zia thu kan hu ni chu wang chuan Krista awanga zalen kan ni to na wang chuan in dan anga thil ti tura min tuka kha om to lo tlat mai ni sumi awang chuan Krista awanga zalen kan ni awangin le Krista chu dan ti fam kim tu ani to awangin le pathian ni ser le sang chung changa po sapat anga ulu taka mang tura thupe kan don lo awangin hetilai athakai chuanin he Sunday bi ka hi chu sabat ni anga ursun takle khir khiap tak maya mang tur kan ni em ti lai hi chu zo na tam tak amang amero chu hi chu ko hran le he ti lai ke ma ni Krista nung zui tu Christian member tin tena kan ngai dana da ta ila chu ke ma ni na kan pom dana lo da ta ila ama ero chu he ni hi khongai na le chandam na da tho lo lan na ni thuthlung ti thar le na ni ani ti lai ero hi chu kan hriat thain ka hria chu ta chon ke ma ni na he Sunday hi man kan du dana po thui takin ain ngatang amar chu Christian thuthlung thar thlir na atang chuan danang takin he ni hi sabat anga mang tura inti na ero chu a om lo ve ti lai chu kan soi du ni ne sa khona hi e khovel kal history a en hianin atlang puin ka mu dana chuanin le history zia na te chia chua theiber anga lang chu Christian bi ka hian ani lo pon khona dang lal ho wang hian in sa khona hi adar ola chu tiang bok chon Christianity po hi aron dar chuna kha Roman emperor lal Constantine atangkhan in zalen na hi underground na tangkhan overground in aron ni pha khata tangkhan in ka Sunday man tu te po ha aron hey formalize ani in ka sia chu wang chuan in a Sunday behind Sunday a hian in Sabbath an observe anga rules based a Sunday hi a om min ka thlat lo ke pon ma se chu in soi ta ka chuan in kan ta na thazonga kan mangyem ani lo chuan dan zonga ngaya ser ngai engwak ma wati chuang lo a Sunday ami thil ti zong thalo watia mani in mangtang kai chuan lo pon a om thei tho ani ti chu keima personal ngai dan ve thungania chuanin alom oma hi anni pani thiante pani soite hi tuman reflect san kan om don lawa clear tu te
nang ma ni rem chan dan le ril ru process dana khan in ron in lo ngai tu chu mai tu ra khan ngai ila chon tu na hianin ruata I thian pa ruata tangin ethics b ka tangin han clear se hemi I nechin po khan soi to mi pui kan nat zia te kha I aron soi lang aron tar lang to atuna hianin zo na chu straight forward zo na pakhat chu hemi rowan ro rel na tiang judgment vote count chol ni khera om tur Sunday khera om tur hi I he hianin mizoril ru ati na rol hianin from both the perspective hianin rorel tu ten justice and cleanem felna dikna and cleanem both sides and clean low and clean ti kanan soi zau se nia Sunday week hi a boy thak ka tiang reng khop maya tuna I nichina karon soita anga kha congress ina khami president sanon chua khatiang de pokan injustice anti ani hanon ti kha ator tu tan chon injustice chu ani theina chen om ta ki po ki tan te po hey Sunday chu kan sera kan ko than thwa I tu po in mizo Christian te jong kan lo sera kan lo la na ani chu central sarkar hian inga tan vok ma aron ngai lo ti hi a hriat lu tu katin Sunday big hi good governance day mi kha Christmas anon ti te po kha khatiang te po kha I engamo engatan vok ma hian Christian te min ngai che lo ni hian a hriata chuan abigin tuna Mizoram case a pe chuan I Mizoram mizo te hi engatan vok ma min ngai lo mon lo ati theya chu al ana I tin Indian secularism ngai to pe chuan I Indian notion a chuan so I eng sakwa zong te kha I anleng turani ti zokha ania khamian I wang khan I kai mani kan rin na te kan mi zo ni na te kha na sa takin anon nek ni na ria ta chu shuai tu rorel tu te hian thil dik tak chu an ti lo de mo ati thea ni masela karon soi bel du chu heti hian nie tuna I centrala lelte chu kan threveka I hetiang din munakan din ta ka chuan I ngai tu na thar thil tam tak min pe a Sunday kan ser dan shimate Sunday hinga te kan ser le ti shimate china inon soi khan thil pakhat karon ngai to chu zo ka ser kan ti hian sangte ron soi zo ka mon le thil kan ti lo a kan ser thin te kan in khel lo kan ser thin kan dor kan hong lo kan ser thin chu kan mi zo Christian theology shimwa hian I ei pian thana kan soi te po hian ti dei da ka ron lu zoi mai mi lo thati lo la khatiang de sual ti lo ti de sual anga kan ngai ho kha ti lo chumi ti lo choni fel chumi ti lo chumi fel tiang han Sunday kan sep dan concept a poen chumi ka ti lo chon ka ser tiang kha ani tlang pui ta ni I chu Christian ethics tu na akal dan anga phe hi chuan Christian ten ti tur kan nei ani Sunday kan thil ti khan kan ser zo kani ti kha khatiang zong khan thila khir thenge mo ti ngai to na kan ya chumi na aron thlen le tak chu vote chiar hi Sunday ya kan chiar hian vote chiar hi a Christian em ti kha ani ta ni Sunday vote kan chiar khan Christian in ati tur Christian duty kan ti em Christian duty chu inkhom te ani kan ti ta chu kan ser dan kal mangani ta ni chu wa chon Sunday vote kan chiar khan rorel tu kan thana rorel tu kan thanna turatana kan matling te kan hriat theina ni kan chiar ni kha kan Christian duty ani ve tho lo em ni chu kan ser dan chi khat tho ani thengem ti te theng kha ngai to na aron lu ta tin ba khovel thil le pathian thil kan da sang na sal tu ga I engkim nei tu pathian kan tia engkim chunga rorel tu kan tia khovel thil ai pathian ai rol lo de trak tu rangai nei kan nei na sa em ma chu wa chuan politics poi pathian ta ni politics ram hi pathian ta ni rorel tu te po pathian ta ni pathian kutani engkim pathian kutani di kan pom rual hian khovel thil anga politics te hetiang state rorel na te kan dan da thati chu amak ka ti ve de achan chu upathan te po Sunday kan thanga Sunday vote kan sia tho ni I rongbol tu thanna anita chu tiang chi chuan kan MLA te hi kan ram rongbol tu ani lo mi ram chu pathian ta ni si chuan aram en kol tu te chu pathian rongbol tu kan ni lo em ni chu wang chuan vote chiar hi Christian ina kan ti tur ani lo em ni chu wang chuan kan ser lo na chan kan ser lo pha
อันนี้โดนเนี่ยมันนี่โอ้ติแท่งยังไงตัวนั่นละมาจนเรารู้ได้นี่ อ๋อเนี่ยบ้ากะคลีร์ตูเต็นทิลประคัดเสียเทียมตูมากะดูประคัดจูคริสเตียนเอทิกส์ที่อันที่ตายละจันนี่นายเห็นคริสเตียนเอทิกส์สอยตุป้าเห็นในไบเบิลฮีอเมนสันตั้มแค่เราไม่เท่นี่อาจารย์จูอีกันตีหัวหน้าเห็นในสอยบิ๊กตายละโจดีฮี biblical student นั่นเนี่ย MTH อาโซเมกอามาเห็นนี่จูบางจูนี่ biblical sourceตานเฮียนมาฮีกันฟังกันริงนะเกนี่จวนินjustice perspective ตรงอินรัวตาอันนี้ค่ะรอนคลีร์นะคะอันนี้ค่ะจวน Christian ethics กันตีจวนินมีตั้มตักเฮียนินอี Bible เลสักหัวนะดูซงอ่ะอินไงนั่นเฮียอมทรีนั่นนี่มาเสกก็อีsubject ก็เทียมจันนั่นนี่เราเว้นเสียเทียมตัวก็ดูจูกันมีโซ dictionary เฮียนินบักเกียวin ba phoi ta ula morality undefined dan kha chiale tha shit na mo chiale tha hian root ane ni contextually a omna zira khanin khami chiale tha amin an ngai kha mundanga khan a chia wa thakher lo mai theini khawang chon in Christian ethics in atum chu iso Christa in na mi puyatan justice ati dikna atlen ang kha i khatiang bok khan Christian ethics yen ti atuma ethics hanti chonin khami morality chiale tha kan nei te tuna sabat kan ngai anga hemi juda te na isu an question manan tum na po kha sabat ni a khan isu kha manan tumani ma se isu khan in khata khana chan na kha engtin nge a chan ti chonin mishing hi sabat atan siam ani nge sabat hi mishing atan siam ani ti ani wang khanin kan dan nei te kan thil ser te hi ke mani tan atha chho zelem kha en na kha ethics perspective han ni ethics in based tam tak kan ne chu i zanina hian kan soi seng don lo ni le khabu pakhat soina tu po hian hun hi i a toy lu tu ka chu wang chon chu mi lama chon kan lut lo anga kha sethiam lo sethiam ve turin e kan in siat tir ani e chuanin kan ril ru na ke ni po e ti thei kan nei lo wa ngai dan kan soya kan ril ru anat reng lain siat thiam dan dang kan nei theim ti kha ethical perspective akan kan ron en tum kha ni bere chu ta chuanin bible po von reng chungin mo mun danga peng bo de yang tur kha ni chuang lovin chuan tu na hianin conclusion te kan ron siam don chumi ma chuanin discussion te po om thei tura langai ila I hemi ma hianin chodia hi kan chuang em biblical ai student ani poka nakina chuanin ei teacher te po aron ni chodo na kan dei se na nia chuwang chuanin tuna hianin sabat ni an man khan I thutlung masa khanin I thiang him na pathian kha in da thiang him ti kha ani le keinin tuna ei mi puin kan boi pui hi thiang him na lampang kha kan boi pui nge ani lo chuanin nga I muem mo pathianin ada thiang him ang khanin kan mi pui hian kan thira I cm ani chuan ani lo chuanin sunday hi sabat ang nga zuda howina mi thiam lo na tur zon na ni khwan man ang khanin ke ni pon kan mang chowin I muem engtin nge biblical perspective atangin chu I thira a poi mo le mai tlai ta ka chu tuthlung thar le tuthlung hloi in ka hian thil tam taka oma chu ta chon tuthlung thar bi ka hianin chanchin thaziak pali chanchin tha matha ya chanchin tha luka chanchin tha marka le chanchin tha zo hana ziak te kan han en hian thil tam taka oma tuthlung thar hi pathian le kha thu vek ma ni selangin chanchin thaziak bi ka hi uluk taka kan han bel chian le pathian ina lali so krista ina ama na thole azir tir na ngei ama lim thla omna ani awang hianin chanchin thabu pali te hi kan base lo thei lo ne tuthlung thar kan den chu wang chuan tuna kan han soina po chu mi pali huang chung atang chuan han en don ta ila so ta tak chuanin lali suang ngei po in ama ngei in ko kin solni te lalpa kan ni sin atiani chu ta tak chuanin solni te lalpa kan ni sin atia chuanin lali su krista kha engkim nei tu engkim thunun tu ramchulal pata ni kan tia lalpan ramzong song anei ang hian lali su krista po hian engkim chunga hian thu anei ni ti lai hi chiang takin aron langani chu ta chuanin chanchin tramar ka jek bungtum chang khatatanga chang ruka han chiang takaron lang chu
la li suan mi ati dam thu kan mu ni chol pathian ni in chol nia chu ta chuan in farisai te le kha ziak tu te chun vokala la li so krista kha thiam lo wachan ti ran tu mani amer chu la li so krista chuan in chol ni in ti that nge thiang ti chiat ti na lo chang ani chu apoi mo kho maya chol ni in ti that nge thiang ti chiat ti na lo changa chu a chan na chu farisai te khan an chang le theilo ni enge chan kan ti chuan kha chol ni a kha zuda te dana legalistic takatang en chon adik lo hul hualani amai ro chu kha chol ni an tia khanin thil thale thil dik a om tho bok si chuan ti laia kha aron ni tani amai ro chu lali so krista ina a poine ro chu ti that nge thiang ti chiat ti laia khani tani chu ta tak chon thil thra ti na atan chuan he kan sera hi kan mang ve thei tho lom ni ti laia kha a conclusion chu lo ni tani chu ta tak chuanin chol nia bu vui thlia chung chang te bo kan mu ni chu ta tak chuan in bu hmuna te po chuan farisai to po kan vokal vele zela chu ta chuan in lali so kha thiam lo na lai tura kha an ron ngai tu tangar ngar mai ni amar chu lali so chuan aron soita ani china han soi chia kha mi hring te ta na siam nge mi hring ta na siam ti lai kha alo ni le ta ni chu ta tak chuan in thil tam taka hi chu legalistic takhian kan construct job thil hi atamem o ti lai hi ngai tu thei takani so ta tak chuan in chu kan construct job farisai te le le khajiak tu te na an construct job mang khan pathian ne na thil hlan du tam taka kha an dominate ni ti mai te ang tik tak chuan kha temple khan temple treasury mang khan pui thiam te khan thil tam takan ti thina ni chu tak chu lali so khan aron mu chiang ta em maya chu thil aron mu chien em awang chuan lali so krista chon enge ron soi chu keima ni hi pathian in kan ni zia aron tilang ta ni pathian in kan ni zia aron soya keima ni ange yen ama chu a chen zia aron soi pokani chu chu tir ko polapon ron soi chun zomin korin khua korin mi te na pathian in ni le pathian in ni in relovem ni in taksa chu in hlan ka nge na chi u an ron ti ni chu ta tak chuan taksa kan in hlan na hi pathian ta na kan in pek na lo ni ta thlat mai ni chu ta tak chuan in sabat ni thiang lim taka zudami ten an mang ang khan thil reng an thok lova na reng an thok lova grebra ro bor khat le laman vor po le lamin an don thian lo na ni kha thiang lim taka an man kha ke ni christian te lali so krista nung zui te te chon thila lo dang lam ta ni chu adang lam na chu lali so krista kan rin na kha kan fam kim na lo nia chu fam kim na a chuan thil thrazo khalo ta ni chu ta tak chuanin chu pathian nia chuanin ko rang tradition han soi ta ila chu ta chon roman catholic te chuanin lali so thia a thole na ni sunday hi sabat ni aya an lo ser le an man alo ni ta ni chu ta tak chuanin roman catholic te chuanin dan anga chumi chu ti turani chumi iti chuan chu tiang kha tiang chuani omanga ti lam kha engma an soi lo amar chu mimalina ama du dan le apom dan kha an ngai poimo ve to ani chumi tot le chuanin eastern orthodox kan tia eastern orthodox ho point chu tiang che chuan lali so krista thia a tho le na ni a resurrection day ya kha new creation day an pomani eastern orthodox hoin chumi thil siam thar kan ni na awang chuan keima ni pathian temple kan ni to awangin keima ni le pathian kan in zom na khan ngai poimo ta zoka so ta son ko hranena ursun tak ahman na ai ma chuan mimal zalen na galatia bunga chang khatami kha anron da poimo le ta zo kani so tiang zel chuanin reform ko hran kan hanti te protestant kan hanti te le lutheran ho poin an ngai dan le pom dan chu ni ta zel mai ani so da chuanin mimala heni man dan chung chang a hi chu ko hran tam tak tradition a hi ai ngat thui le a anglican kan hanti te ho poin chu tiang chuanin a nget takin a ko hran khan legalist takin engma an siam lo ani amai ro chu heng reform ko hran to hi chuanin na zong tholova pathian tana insershana pathian biaka pathian fakle choi moi corporate worship kan hanti te eucharist kan hanti te table fellowship kan hanti zong khang ang te khan nei na ni turata na an han ruat le an da chu anita ni chumi athiang hlim na le thiang hlim lo na kan hanti athiang hlim na la ya tak chu keima ni hi ang tiang chin nge pathian tan kan in da shanti lai hi poimo chu ni ta ni phe pathian ni a hian chu mizoram ko hran te po uluk takin i han
en ta ila mizo khotlang nun han en ta ila pathian nia hian zing dar ko le chan ve tang atlai dar ni le chan ve chung hi chu in khom na hun kan nei e atlang puyen chu chu choma le chu nu in khom angin handa ta ila amero chu abak tlai lama hian eng thil nge kan ti lai kha pathian ni zan in khom kan nei le amero chu pathian ni zan kan in khom le chu nu kan in khom ban in kar hian eng thil nge kan ti lai hi uluk takin kan in zo nga in ka ria mizorama christian thalai tam tak te po chu chu kan in zo nga in ka ria chu da chuanin sumi hun chonu in khom ban le zan in khom ma kan nun dan hian pathian thiang lim nai apo chuak tak mevem mo chumi ni lovin vote chiar hian pathian ne na kan in kara pathian ta na thiang lim na kan in da shan na hi atibor bang lovem ti la ya kha mo a ti zong hian han soi ta ila vote chiar tur te hi chu taman ni karing lo ke chuan ti mai te ang vote chiar lo fa in khom tur hi kan tam viau vin karing vote chiar ni a hianin vote chiar pa lo ti tlang ta te reng sela chu wang chuanin a thiang lim na hi chu eng tin nge kan observe a eng tin nge kan man ti lama hin keima nia eng tiangin nge alo thena keima nin eng tin nge kan nun chua pui ti la ya hi thutlung thar thliana tangchon apoi mo to khop mai chu chu galatia te chanchin thazia ka te mimal zalen na aronda poi mo to awang hian hei wang hian heti la ya tak hi chon ko ran ho to poina kan thlir da na hi eng tin nge niang o ti la hi chu ngai to tham lin ka ria chu wang chon helaya hianin keima ni atanga kan mu dan le kan pom dan lai hi poi mo in ka ria chu wang chon ko ran ho te le a christian ang shrim point he vote chiar ne ai chuanin kan flexible ve thei de wem le ti lai hi poi mo in ka ria chu chu keima na ka hmu dan le ka pom dan ania chu chu thong thara po richit takatil hanti omlo awang hian thuthung hlui dan anga sabat ni hi sin ser tura ni ti anga sunday ni hi legalistic takha thupe ka omlo awang hianin claim hi chuanin kan flexible ve thei deu don lom ni ti in akan ka hmu dan le ka ngai dan kan soi ve ni chu tin ruatan tu na hian soi tu anei chuanin zo na big om loin free speech mo conclude ma in ron soi ve se nia tuna chodi ron se kha soi bel soi ka duwa i tuna money responsibility ati tu cha khan laksol thei ani palta kin ti me thua i money income po ko mo lo ti ang chi te khatiang ai chuan lama tan man ol sam ve do na tukta kha chu chuan lam atling jinga thela ni ser chungchang ate po khan ni ser tu tin hetia kan ser dan te kan soya sunday de po a flexible tu re kan aron tina ni main ka shiat wang ania I kan kal dan te a cheve ke ron tina lampang ni loin chuan ka san ke mangai pon ka soita sunday kan ser dan te pathiani kan ser dan te hetian te enge ni chi ale tiang si zong te pon angai thea chu chuan thil then lo se ka ti chu I min treat dan thu nei tu ten power nei tu ten an power ke mania an man dan hi thei hi loila kan fight let thei huna election te poron omanga india to democracy nia chu tian te an lo pon a protest sangjong te pon engtin ne mo tak kan fight let thei huna kan chunga thil dik lo thleng hi chu kan lung oil na kan lantir ve chu kan christian duty ani christian kan nia kan ti tur ani ti chu ka tia ma se chu vongi la ka dua ma se hemi hian tuna an rorel dan hian thil thadeu pakhataron thlen chu tuna te po sunday kan ngai dan te sabat kan ngai dan te pathiani kan ngai dan te ser chungchang shrim kan ngai dan thil ser chungchang shrim kan ngai dan te po min ngai to thar tir le a kha khan kan thil ngai to dan kalmang te minon siat tira ngai to na thar te minon putira chu an alo mum ka tia ni masela kan chunga thil thalo thleng hi kan beile turani christian te hian ti hi chu karon soi dunia chon in soi bel du chon ron soi bel le thawanga keima ril ru aporon lang chu zalen na hi I hemi bible new testament bi ka I epistela hianin zalen na hi asoi a stress ka ti ani chu ta chonin hemi zalen na hi chonin church te alo institutionalized ta I han soi tai la ko ran dem na zong ni mi aloin denominational ang te hi
isua in hemi chumi khami din ro ti na te hi om mi lo ni ma se apoi mo ber chu apoi mo ber han ti la chu ta tang Constantine ten anron formalize chu ta chon denomination ten ron dinga a tha ka ti em na chu ril ru ang khata om ho kal kho ma pathian rong bol na ni tiro kha pathian in ke ma ni min pe ka ni a ko than tan khan min khami ko than han ti bi ka pon a institutionalized church tan khan min ko ani lo wa kha kan man ru tu ra min pe ka ni khang te kha hriat thiam kha I a tha don view in ka ria chuanin Sunday te hi tuna deontologically dan anga kan ne ya ser turani kan ti ani chuanin Mizoram perspective a cho Mizoram context le clear na tang cho kan soi chuanin adik zo ka ring lo a chan chu Mizo hi kan tam to pathian zara kan dar to lutuk chuanin ele in zon na te khopui thang ate kan om to a hemi hi du lo om lo in Sunday ate na thoka kal nge tu te kan om ta ni chu dan anga kan ser ani chonin kan u nau te kan thian te ho zong hi pathian dan bo chia kan da chho zel don ani mai ni ma se kha tiang khan in New Testament in a soina engma om lo chu wang chonin kan Christianity po hi man lai kan lak mi war ho min pek dan ang thlap min pek te hi tun huna chonin he tiang te hi en chho zel hi angai to in ka hriani keima bimal ngai da na chon Sunday hi na china thiang hlim na konga aron soi ang khanin kan ngai na a kan tiang Christian ethos kan nei emotions kan nei Sunday ate kan big in ate hi a chia kan dilo ma se tu na topic anga Mizoram na vote counting day Sunday aron oma hianin problematize kan tum thlat hei hianin min ti boy lo thei lo lai kha kan in ti boy tir tum tral te hi kan omin ka ria mo chu wang chuanin I a vote counting ni a chuanin pathian in I kan in khom na kalsan tura min du lo ani ti zo khan han focus ila an chirna khan 90% Christian kan ni na khanin 90% kha kalngam lo ta ila kha government in min force thei chuang lo ani Christian response peturin kha chu in challenge sangu mo I pathia biak ina election result ngai event renga biak ina wathut lo po kha thei ani achan chu pathian pon kha min force don lo government pon min force thei lo kha mi mal zalen na poimo na khania pathian kan du tak taka hemi Sunday I kan in pum khat theina ni a kan da ni jon khamini khan in pum khat leila pathian lam kha hoi ila ngai sak mi loin omang u chu kan in challenge ngamem mo chu zong chu toy tia ka ngai dan hei ka phur ma ka voice te po hi mo a very energetic and dynamic min lo thia mula nang ni pon in ngai dan ani lo pon comment section a min lo siat tir ngei ula in du dan le hei atang ka yang o in ti ni chonin I min lo share sak ram te wa tuna sang te ron se ka lo tu ni lok ni china kan chunga thil thalo thlen khan kan ngoi me tur ni lawa ti kha chu wang chon tuna sang te ron se an do khan hei kan du lo ni ti kan lan tir ve the chu va participate lo kha ani he ti kha ka ron se zep tel chu tlai khan in nia kan soi bel do chu karil ro thil tam taka lo oma chu heti jong hen han soi ta ila Bible khovel tang han en ta ila chu Christian te kha Rom surkarina dong da taka a opna nuaya ron thang chhon ni ti la hi kan hriat thain ka hria chu Rom surkarin dong da takin a in kola kaisar ne na bo khop turin Rom surkar khana ti thin ni so ta tak chuanin an rin na an sa khwana zong kha Rom surkarin rail bol na Rom surkar urbanization ina ngong ten ni tani chumi ina tun kan Christian ne arun hrin chuani ti la hi kan hriat thain ka hria so ta tak chuanin Rom surkar nuaya khanin hreom takin Christian te khan lo omani so ta tak chun an rin chu Christa chu then darina omem ni ti la hi Christian masa ten an lo vanani chu poi mo in ka hria Christa chu then darina omem ni ti la hi voinia Mizoram ko ran ho hianin chu thu chu Mizoram Christian om da hian chu thu chu kan hriat thar le hian in ka ot thrin ani Christa chu then darina omem ni ti la hi chu ta ta chuan pum khatan om na chuan chu Roman sarkarina hriom taka op na nuaya po kal tlanga ton tlang zel thei turin apui tlat mai ni churin na chuan chu pum khat ni na chuan har sat na apal tlang tir tlat mai ni
kha rom sarkar noya kun du lo tura lali su krista ina zalen na aron pe ka kha in pum khat na ta nan mangani ti la ya kha kan don soi bel du la ya chu ni a chumi a chuanin tun pathian nia vote chiar lo chung chang a hian tuna kan han soi anga khanin christian kan ni na hian kan in pum khatanga kan be le thei hun ni omang kan be le thei dan kong le kan ti le thei dan kong hi omang chu ta chuanin krista chu thendarina omlova thendara omlova ring tu kan ni na wang chun pum khat takin he india sarkarina kan christian na minon paljut atum mek na la ya hianin ngel nget taka be le dan kong hi a om mang chu christian ma sa the pon an lo tor to ani chu ke ni pon vo in nia political in kan ma chon ve a politically a kan chan le theidan kong hi aw mang chu wang chuan in chumi tu chon christian tin te po hi kanin bo chai poi mo khom mai chu ta tak chon ni sin ka thender no chai khanin zalen na krista ina min pe ka hi ulu taka kan man hi apoi mo khop mai ke ma ni kanin testify sakli nan mai ni lo ke ma ni le ke ma ni kanin thiam chop na na ni lo krista ayo ding kan ni na la hi kan riat chian apoi mo khop mai chu me chu kan responsibility ni a chu mi kan din chu pui ve na lai tur chu ni ka riat chu ha kan soi bel du na lai ni a chu kan soi bel lo kan ni chu oh and cái người tổ chức lẽ bị lệ thì han terrorist ang đâu thì han người ta alo thì đó đi cái gì à ý cáiron say tum dan chu Christian te hi chuan i khovela thil dik lo omin kan sual tur ani kan chunga thlen amo midang chunga thlen pon i injustice thil in obbe na te in pong nek na te a thlenin kan ngoi me tur kan ni lo Christian te hi khami atisual tu te vatti na ai ma chuan anti na te ti dama anti na te anti na to lo na atisual tu te thil ti top tir kan ti tur ani chu kan beilet ka ton ti khan ka ron soi jene ka ria kanin sa thiam tla ke ni chon chen khat khan chen khatin min lo ria thiam lo pal takin ti thua chu ngoi me tur kan ni lo i dikna i roral dikhi ripiang in luang se amo sana ti ang deuh khan dikna a khovela a thlen theina an le su ayo tu chodian ron sena le su khe khovela le su rong bol na chun jom tu tur kan ni na in sia i kan tho chua angai ve in ka ria le alomom khopa i Sunday a vote counting Mizoram a omdonin kan rilru a denga anna tipol kan oma ngai saklo pol kan oma kha ngai dan sang kan ne ka thien ten bible atang te anron soya sabat man dan te cholni man chho dan te le ro rel na chungchang thua dikna le mi pui ril ru hi government in min ngai sakem tun ri a chonin min ngai saklo ani le engti nge kan ti thei don kan ti thei ni ala omang ma se chu engti nge kan la shelo chu wang chonin kan ril ru a deng ani pon apoilo kan lana ani pon apoilo kan zalen na kha i zalen na hi enge ani ti chuanin i engma tilowa om ani chon zalen na ngai sak lo kha kan niama se ti thei kan nei chun kha i khami result ron thleng don kha change thei na dingam kha zalen na mangdik mi hring chu ani thei ani chu wang chuanin voini apo hen mi zo mi puite kan Christian na hen dingam ila ni china kan soyang khan le nang manin in ngai dan tam tak kha dik taka din puingam tur le abikin a cholni ser ai ma chonin cholni mang thei tura min siam tu zoka akha da hlu ila kha engtik ni apo danglam ngai lo ani ti kha han se theu ila ti zo kan in cha du ber ani kan lom em in the vain